but that's exciting. It's like video it's a proof that Mambaulele is back at Team Shirimani. Yay! Even Mambaulele avuya ka Team Shirimani. Hello, mashaka no takamba na mbana na mamkela ka nonu ko eno nkanelo gingirkan with me Mandela Gere gingirkan wa kumashava Miss Twin Miss Tuguntayi Mambaulele is back at Team Shirimani Mambaulele ivuyin ka Shirimani busy album ya Mr Post lo nga woshisi album ya Mr Post vele kulanga kuma yona I think ivo March or April maybe ivo somewhere there beginning of April or March somewhere there itala kuma album ya Mr Post so Bauza, it's again, and the good thing na Prince Ranganu are called a Team Shirimani, which is good. The Shingapana very very good. We sakuvla baptist. And you know what? Let me not even talk a lot because apparently we talk a lot. So very vela super glue. So let just watch the video to prove that he's back. Hi. I am fucking. So busy. Miriona album. Ngoma yona mara I vote nani. Busy la no endla unanga dzwani. Ku busy ngopfu. Masivona na n'wina swazi swa lava. Hambi leswi van'wana va ta va khomnduku la ta va helele kahle mnduku. Yes. Mara namuntlha ni se sukile ya thibeleki. La ka ti vote la. Aha. Hayitwa hiti ngoma yona hiti so I vote. Mara hiti inge win ku win the vote I vote Mr Post most popular song of the year I vote best male I vote best album I vote vote tena kahle kahle and minga serious ndawo ne eko onge tsama nga vote van'wana va vota va tlula wehe se Robin mi beko Mbauza na ngene helo a voteni ya ene mi manyana na ku vavula swo ka swi nga ri kona mina ha tirha na Mbauza mi tshika ne milomo mi tshika milomo fala la u ba hiti ne emkhulu akala kula va super glue ya kula va super glue vele ya thiwa mara ba tshike sweswi va kota ku vota okay ya mara super glue ne mara why nga bina ngoma super glue ya super glue ta yona ya super glue ya wona just mara super glue ya super glue madoda lexi ni tshembisa ku xona ni hi bela ku tlula album leya ndhambi leya mingoyimbe ngopfu leyi nga yi tirha last year ne hayi ku letin'wana tibanga ni hi leyi mi yi themendelaku hi na pressure ya yona sweswi a hi na pressure ya moya ya vanhu van'wana na ti-album tin'wana hi na pressure ya hina ya ndhambi hi bela ku tlula loko ho tlula ndhambi hi hetini a hi voteni ya mahlweni vote ya wehe ya khawunta mfungwa rivala ya khawunta then once wehe u fika u ti veka sayitini swa khetha swi maranga na yena wa hlupha u late u tshama rireni late the producer mara yi ta fika ku yimerile ne ta fika yes mara rakani misoko swin'we lana Prince leswa swa switori swo ma hetsa album ya mapiano ya vo manimani swivini hetsani mara mundzuku hi fanele ene kambe mapiano ku na album ya mapiano yi nga ta huma ka Team Shirimani watch the space mapiano hi bina la ku humesa yin'wana mapiano yin'wana ta yi vona kwala ku fambeni bye mi nga rivali ku vota ne please votani ma swi tiva ku ri hi tshembeka n'wina guys Mr Luck very kuna mapiano leyi nga ta huma ya Team Shirimani hambi u chingeriwa mali hi mhaka mapiano because hi twe vin'wana ku ya ba mapiano a ni swi tivi
Veri kama mapiano yin'wana ya Team Chirivana a ni swi tivi hi yona ya psychology na kumbe yin'wana a hi swi tivi. Hayi okay ke si Mashaka ke se tswa kwa mina ngute na mtlhanga nkanelo wa gingirikana eka sitora sitshulekile nyora I'm thirsty ni totora salute mi nga titimeli